Assalamualaikum туғандар. Мына азыр аукциондан жаңа эле мына эшекти ойнодук. Таза сасайына дың. Жаш жылы жаңысын ойноп берди. Мына клиент өзгөн экен келе мына. Эржигит. Эшек мына. Эшек куттук болсун. Мына өтө таза эшек. Az жейт, расход аз. Эмнеде кичине легкий карфакс бар. Кичине урулган жери. Айыгып кетет. Ма азыр акчасын беребиз, Кудай кааласа. Эшекти ойнодук мына. Өтө жакшы эркек. Айда жылас. Потом такой, типа, бля, хуйня написал. В общем. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Вот. С какой адрес? Я посниму. Долгопрудный транспортный проезд. Вот. Ушул адресте, короче, Долгопрудный. Мындай япошкалар бар экен. 1 300 000 экен. 1 300 000 любой түсү, любой эмеси бар экен. Права роль. Жерде адамдар жакшы Ниссандар турат. 2 700 000. Минивэн да, калган машиналар мына купе, Toyota немелери полный сатылып атыптыр. Если что, комментарийга жазып коебуз. Она растаможенная, да, получается? Да. Растаможенная экен, бардыгы. Четкий чика. Если 1 300 000 акчаңар болсо, япошка алып, сеңер болот Тиго. Это Россияда без пробег дейт Тиго. Или карап алсаңыздар болот. Любой түсү, любой эмеси бар экен. Пожалуйста. Келип алгыла. Сапайдыбасып турган арзан болсо керек болмой. Ушундай туугандар. Ушундайча Тиго. А если сиздер китайский ченген, пенген, ушундай 5 миллионгоча машина карасаңар, биринчи этажына келет экенсиңер. Могу жерде болсо мындай европейский машиналар бар экен. Булардын баасы, естественно, 29 000 эле дөңгөлөк экен. Вот так. Гибридный. Ушундай машина Volkswagen. Такой болгон машина. Саткан жеримде светтери, баягы машина. Тиго.